At kaaldaw idi ama nagbasulat, amin basbasul ko jay libro na'y surat, nagangkot na'y lista, napnot kinadam ka ken Jesus na panak, ket pinakawanag nabayag, nabayag, wan nabayagen na pinakawanag, to'y puso ko nalawag, wan ta inugasan nag, wan nabayagen na pinakawanag, daan na panagbiag ko, nadagsen na podno, basbasol ko't gapo, iso ti awit ko, basol ko awanen, tanapaghawanen, pusok tinaugasan, ket insalakan nahag, nabayag, nabayag, wan nabayagen na pinakawanag, to'y puso ko nalawag, wen ta inugasan nag, wen nabayagen na pinakawanag, ijay pangukuman, ti Diyos sa kangatuan, awan to ti pagbutngan, no librot maluktan, pasul ko awanen, tanapaghawanen, pusok tinaugasan, ket insalakan lahak, nabayag, nabayag, wan nabayagen na pinakawanag, to'y puso ko nalawag, wen ta inugasan na, wen nabayagen na pinakawanag. At kaaldaw idi ama nagbasulat, amin basbasul ko jay libro na'y surat, nagangkot na'y lista, napnot kinadam ka ken Jesus na panak, ket pinakawanag, nabayag, nabayag, wan nabayagen na pinakawanag, to'y puso ko nalawag, wan ta inugasan nag, wan nabayagen na pinakawanag, daan na panagbiag ko, nadagsen na podno, basbasol ko't gapo, iso ti awit ko, basol ko awanen, tanapaghawanen, pusok tinaugasan, ket insalakan nahag, nabayag, nabayag, wan nabayagen na pinakawanag, to'y puso ko nalawag, wen ta inugasan nag, wen nabayagen na pinakawanag, ijay pangukuman, ti Diyos sa kangatuan, awan to ti pagbutngan, no librot maluktan, pasul ko awanen, tanapaghawanen, pusok tinaugasan, ket insalakan lahak, nabayag, nabayag, wan nabayagen na pinakawanag, to'y puso ko nalawag, wen ta inugasan na,
When nabayag